Pozdrav svima, danas ću da vam objasnim neki osnovne stvari. To će olakšavati vam izbor zvučnika, ćete znati već šta je zvuk i tako dalje. Počnemo sa toga šta je zvuk. Zvuk to je promjena pritiska u vazduhu, bukvalno molekuli vazduha, promjenu pritisak i vi to osjećate sa vašim uhom. I bukvalno možete da razlikujete frekvencije. Šta, na primjer, je frekvencije? Na primjer, kad radi neki motor sa V8, to obično je nizak zvuk. Znači, bukvalno on prijatan i nizak vama. Ili muški glas, isto je više nizak. Na primjer, kad radi motor od motora, 10.000 i više obrtaja, to već počne kao visoke frekvencije. I tako možete da razlikujete kao osnovni stvari u frekvencijama. I dalje da idemo kako ove frekvencije radi kod zvučnika. Na primjer, imamo ovaj zvučnik, to je primjer od širokopojasnog zvučnika, radi bukvalno sve frekvencije od 30 Hz i do kraja, što možemo da čujemo. Otprilike to 16, 17, neki ljudi mogu da čuju 20.000 Hz, ali sa godinama to malo ide kod niza. Znači, na primjer, čovjek koji ima 40 godina već ne čuje 15 i više hiljada Hz. Tako da, to se zove širokopojasni zvučnik, bukvalno radi sve. Dalje ide sistemce, znači to su odvojene komponente. Jedan je midbas, drugi je visokotonac. Midbas odgovara za niski spektar frekvencijama, a visokotonac za visoki spektar. Znači, bukvalno glas radi visokotonac, a bas, udar i niski muški glas radi midwoofer. Dalje postoji i koaksijalac. To su otprilike slični zvučniki, samo što razlika što ovdje sve u jednom kutištu. Zašto postoje dve vrste zvučnika? Znači, sistemci su specijalno za tih koji želi baš kvalitetan zvuk unutri svog auto, zbog toga što visokotonac bitno da stavite baš u pravcu gdje ste nalazite. Znači, šta više frekvencija zvuka, to uže i manje spektar gdje ide talas zvuka. I zbog toga je baš bitno kako da stavite ovaj visokotonac unutri svog auto. Znači, ako stavite ga u nogama, neće to raditi lepo. Ako stavite baš u pravac vašeg uha, onda sve bit će super. Idemo dalje. Znači, četvrta vrsta zvučnika je glasni zvučnik, bukvalno za SPL. To se zove obično srednji tonac, kako ko zove, to se razlikuje. Ali on je dizajniran specijalno za glasnoću. Bukvalno ne postoji kod njega većeg velikog X-Maxa, sve je dizajnirano specijalno za efikasnost. I radi samo uzak spektar frekvenciji. Počne, hajde da kažemo, 150 Hz, to je malo udar, i do 10 do 12.000 Hz. Tako da, što se tiče tipova zvučnika, to je to. Postoje i razlika između zvučnicima u prečniku. Na primjer, u nekom autu ima mjesto samo za 5 inča zvučnici, kao na primjer ovi. U nekom autu, kao na primjer neki Audi Q7 Touareg, postoji prostor za 20 cm zvučnik ili 8 inča. U većini auto obično su 16,5 zvučniki koji su tu. 6x9 obično ide kod Amerikanaca i nekih još auta. Nije to popularno, kako da kažem, ali opet postoji i takvi auto. U principu to je to sa zvučnicima. Ako imate neke pitanje, slobodno pišite u komentare, ću da vam odgovorim.